September ni somni pali sang ni somni pali tho le ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel chon Lebanon a bom thlak chun zom le in mi zani som sari aya tamman thi ni in soyania hliampo sang chuang an anti kumsang ni paruka Israel le Hezbollah te indo nuwa Lebanon bom na satber tuma thlenga Israel sipai te chon Lebanon chim le khochaklam mi puite chmun him lama in suan chuak turin an hriat tirani Israel sipai ten chuak tura an hriat tira wang hian chimlama Lebanon civil mi te chon mun him lampan turin anin le lawan chu sana Lebanon chimlam longchol na mun Sidon khopui chu sanna kong pui chu Beirut khopuya kaltum lir thei tamlu tuka wangin ajam na sahle ani Lebanon Health Minister Firas Abiad chuan Israel bom thlaka wang hian damdo inte po achia ti asoya Lebanon sarkar chon school le university te chol apuanga chimlama trangaral tlante omna tur buai puin Lebanon sarkar official te an buai ngal hle Israel sipai te chon Hezbollah teral thuamda khomna munan bom thu le an target mun zariat velan fu ni in an soya chuti lai chon Israel bom thlak hian chimlam le khochak lam beka valley ate chuan civil mi te omna muna fu ni in soyani a Lebanon ramlaili Israel nena anin rina tanga mel somriat zetahla te po bom hi atla ni in soyani bok Israel sipai te chon Lebanon khochak lam Syria nena anin rina la ya po Hezbollah te hian mun poimo tak tak an ne wangin an target zinga tel ti an soya khochak lam phai zol hi kumsang khazakwa somriat pahnia Hezbollah te din tran na mun tak zok ani nge a Israel sipai thu puang tu Admiral Daniel Hagari chuan Hezbollah howin ral thu man da na ngaya civil mi te chu man mo taka mun him lampan turin na hriat tirani hetianga Israel sipai ten bom an thlak lai hian Hezbollah te point rocket mangin Israel lam man ka vereng thowa Haifa khopuya Rafael Defense Farm chu an ka fu tumani thu po chiang takin an soya chomni le nimin khan Lebanon le Israel in rinalai vel chu indona mual ani vek to a Hezbollah te hian cholni khan rocket za somnga vel an kap chuaka nimin khan Israel chon chanlet nan thona mangin Lebanon hi nasale zualin an bom ve thunga hetianga in chanlet meka wang hian indona lian zo ka chuakang ti a hlawam hle ani Lebanese Health Ministry chuan Israel bom thlaka wanga thi hi zani somsari pali ni in an puanga heti la hian Israel chuan Lebanon hi leisipai hmanga runa tum lo thu le boruwa ka tangchawa be tum thu asoya Hezbollah ten Israel raman ka zel theilo na tura an ral thuam mun te ti chiat sak chu an tum berani thu an puanga ni Lebanon chimlam le khochak lam Israel ram hnaya omte chu Hezbollah te ral thuam da na mun hnaya oman ni chuan tlan cheturin message manga hriat tiran ni a Lebanon Information Minister Zia Markei chuan Israel sipai te message hi an ministry official te poinan don thu asaya Israel in mun him lawati chin hi soichian ani lawa wangin mi puite tan omdan tur hriat thiam har hle ni in soyani Israel chuan Hezbollah te hian chimlama civil mi te chen na mun te chu an rocket launcher te thuruk nan an hmang ni in an soya an bom tur lai an soichiang lem lawani Lebanon Ram Prime Minister Najib Mikati chuan Israel chuan Lebanon khochak le chimlama omte chu tha chimi atumani atia nimina cabinet meeting a Mikati chuan Israel hian Lebanon khwa zongjong hi ti chiat vek tumin ma alamekani ti in UN le khovel ram lian te chu Israel malangna ti top turin angen heti la hian Israel President Isaac Herzog chuan Hezbollah te nena indo tumnan nei lo ti asainon baka Israel chon Lebanon fir fiak pol te laka ami te humhim turin dikna neya humhim tura malak chu ati turani ti po asoinon le ani Herzog chuan ka soinon le ang Israel hian in dawadu lova mase kan mi te humhim tur hian dikna le ti tur kan nei ani atia Hezbollah te hian Israel mi te chen na lam hoin missile rocket te an kap chuak thina ka zel tumin hun sang rocket launcher te an chop fer fur boka civil mi te ina mun sang rocket launcher da in kan mi te tha tumin an du huna an ron kap mai thina ni atia chungte chu Israel sipai ten ti chiat vek an tum thu asayani US President in thana nai tuala campaign po an bengor chhozela Republican Party candidate President Donald Trump chuan tu truma hian a chaklo chuan President chu le tum to lo thu asoi chiang kumsom sari priata upa Trump chuan
Kamala Harris laka chaklo chuan in thlan lea chu le tumem ti zo na chu ai tumlo katum to lo ti in achang ni in Associated Press chuan an tar langa Trump hi kumsang ni somni pariat in thlan huna chuan kumsomriat pahni ani to dona tuna Joe Biden ai hian a upato zok don ani heti lai hian ni zan khan CNN chuan October ni somni pathuma candidate te debate hi neile ni se ti in rotnan siam thule Democratic Party candidate Vice President Kamala Harris chuan debate neile du thule an somna po apom thu an tar langa chuti lai chuan Trump hian a hun to lo atlai to lutuk ati ni in an ziak Harris campaign chair Jen O'Malley Dillon chuan thu chua siamin Vice President Harris chu Donald Trump nena do san pakhata ding dun le turin a in peya Donald Trump point har satna nei turani lawang atia Trump chuan vote thak tanani to a chuti lai debate nei le chu hun to lo atlai to lutuk ti in North Carolina a Wilmington a soini in CNN hian ziakani presidential candidate te hian debate an nei to don lo ni in alanga Vice President candidate pahni Trump kopui JD Vance le Harris thopui tur Tim Walz te chuan October ni khat hian debate an nei don thunga an debate hi CBS in an host don ani Ohio Senator Nilai Vance le Minnesota Governor Nilai Tim Walz te hi thu soi thiam tak ve an nia an debate angai nom hle arin Ukraine President Volodymyr Zelensky chu US lo in na zin meka US a hian President Joe Biden baka President candidate ni mek pahni Kamala Harris le Donald Trump te hna Russia laka hne nan chan theina na ro manna nei te chu a hril don ni in asoya Zelensky hian voin hian UN General Assembly a thu a soi don bok ani Zelensky chuan ro manna hi khothangram tenan pom sakani chuan Russia chu Ukraine dona ti top lo thei lovin a siam don ni in asoya Russia President Vladimir Putin chuan in biak na hmanga in dona ti top adu nge yang atia tuna tanga December tha inkar chung hian in dona hi ti top theiani a Victory plan a hian chu chiang takin zi ani atia remna aya tha aum lova hero manna hmang hian Russia chu in biak na nei puya kan so mang atibok Zelensky a hne tu ni tura ro manna Victory plan a hian enge inziak hriat alani lova ma se hriat thei china Zelensky hian Ukraine chu NATO le European Union member ani a Russia si paiten Ukraine raman chu san vek aphuta chu in biak na hmanga soifel theani atia Putin chuan Ukraine khochak lam le chim lam ram engemaw zat chu Russia rama abe aphut baka Ukraine in NATO member ni atumna ati top lo chuan in remna nei tuma in biak na nei theani lo ati thungani heti la hian US National Security Advisor Jake Sullivan chuan President Biden chuan Ukraine in dona top theina na ro manna chungchang chu Zelensky nena soidun thuaya du thu asoyani Nimin khan Moscow lampo in Zelensky US zin le a victory plan chungchang hi an lo hrewe ngala Russia ram thupuang tu Dmitry Peskov chuan media an tarlan hi kan rin tur le kan lo ngai to tur ani lova official a puan chuani huna ero kan ngai to ngei thungang tuna chuan media te hian thu in person tak an tar langa chu wangin kan film khur hle ani ati Nimin khan Sri Lanka chuan president atana thlan thar Anura Kumara Dissanayake chu laglu anita a Dissanayake hi Janatha Vimukthi Peramuna JVP shwaitu ni in kumsomnga pakua upa ania Sri Lanka in thlan nei zo taka khan eptu shwaitu langsar Sajid Premadasa le candidate dang somthum paruk te hna in natlinga thlantlina ni thu puana ni rol hian Sri Lanka Prime Minister Nilai Dinesh Gunawardena chuan President tharin Prime Minister le Cabinet thara ruat theinan banna athelut ve ngalani Sri Lanka ram President somna ni tura rinomna thuwa tiam zo hnuwa Dissanayake chuan thu soin kanram boina hi athuk ema wangin sarkar emo party pakhat emo mimalin emo siam that theiani lo ama point ka soi to a magician kan nilova mipa ngai ve mai kani thil hriat kan yang bokin hriat lo po kanei ka tumber chu heram choi kana ni theinan hriat na le thiam na nei te la khoma na thok thei tura siamani atia ka thil tum ti hlotling tur hian ka intiam non le a mi puiten sarkar le politics sarin nan nga le theinan thei top kan chuanga mi puiro relna ti chak tumin ma kan la ang atibok
JVP hi Communist Party Karl Marx a zirtin razui tu ten ni a National People's Power NPP a thok ho party zinga lian ber an ni a JVP hian sangha zakwa somsari le sangha zakwa somriat chowa anram chu communist ro rel na rama siam tumin ma an lo la to a an hlo tling thei lova tuna chon mi pui ro rel na du tu anin ti to a chuti chungchon JVP hruai tu te hi Karl Marx a zirtin ra zom tu te Marxist ti in an la soi zel thawani nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan New Year ka India mi pungkhom ma thu a soya India ram zalen nuwa piang Prime Minister ma saberan ya wangin India ram tan nun na hlan thei lo wangin India ram tan nunero a in pek na vor to pani thu a soi Prime Minister Modi hian kwat samita tel turin US hi akala Long Island na South Coliseum ma Indian kalkhom te ma thu a soya India ram in zalen na sualai khan mitam takin ramtan nunnan hlan ti asoya India ramin ma niya rawa in rel ve theinan kanun ka hlan ve thei lova mase India rama ro rel na thaom theinan kanun ka hlan ve thungani hei hi politics kalu tran nia tangin ka chiang em ani Chief Minister ka niang ti ka ngai tu ngai lova mase ka han ni kha chuan Gujarat Chief Minister ni Reiber kanita a mi puiten min kai santir zela Prime Minister min hlang kai ta a India ram hun sang ka fanna ka zir chua chu mangtang ka in sarkar thale chak tak siam nan ka mangta a Prime Minister Trump thumna ka chel mek lai hian atira ka mo phurna le thum kha ka ko wa in hat mek ani ati US a Indian om te chu India ram pala in ni ti in ramdanga om India mi te wangin India chon khovel ram sang za akai ani ati bok bazari lo thira wangin kan lo me